Na ripoti ya Rose wa Mwagini yatutirihira mohoro matha ithano magi megukinyira wona ciehanda tha thita jetagwo Mwaura wa Wanjiko. Mwaura Robert. Yes, Gladys. Baba Mapacha. Ndio huyo sasa. Mama Mapacha yuko salama? Yuko salama kabisa. Mapacha wetu wako wazima kama kigongo. Kiswahili wa kienzi. Kiswahili wa kienzi baba kaka. Tutajaribu kabisa. Kabisa. Nuno wake igwa ndatuire cikire na muthuri ogwitwo Timasa. Ii ni ndaigua. Uhoro cio ndawigua. Nake wigua ni uthiete wega. Na ndijona no ronete oguo. Ndake igua na sai gutire mundu utathikagereria. Kana ti ndaigua. Muthikabu ni arathikiririe. Arathikiririe. Nice. Ona ngeno ni arakinyeirio. Arona etheka iretu gaitu. Nice. Ne kameme ne kio hau. Yes. Ne kio etagwo kayo ka muingi. Na tugakena. Na no antu ratwikire kayo ga Trufena. Na ru aria maroragia atiriri. Ne kihagi muti. Arafu. Ne areteithagia ne arekaga riu wira. Riu maroia arafu. Yes. Riu maroragia atiru arenda kiatia ganeko. Riu arafu turamera atiriri. Ni ambassador. Ni araigira MKU. Yes. Ewira. Yes. Ena ido. Ona kore ndĩreciria arutirwo kũu kamurango ka thutha nĩ itumbi. Yes. Ena mũrigo. Ndũngĩthi kuumi ũguo. Ena keshi akũrĩa kwa Odi. Ena kĩheo kuma kwa Dama. Kuma gwa Safaricom. Kuma kũ. Arahanda mũtĩ State House. Yes. Na mũtĩ ũcio rĩu ũgũkorwo wĩ permanent hau. Oya. Na ithuĩ tũire haha. Ona ũrĩa wĩ kũrĩa Nyĩrĩ tũrenda governor. Yes. Ũthiũrũrũkĩrio na wandĩkwo Trufena. 72 hours. Yes. Ukorwo wi uhana tare memorial kaundu keho we karirikanagia andu na andu maraugaga aterere by the way nigetha tuingire hari cai wa Idi ati riu kuhagi muti ni gwika atia ni no nyende wingire Guinness World Record umuthi uge ndu kuingira TikTok na kuria wingiraga ni nyonire umuthi to ni ndiramarũmĩrĩire muno last week ati he muhotani wa hotana koa yebe na kuritinangia ati na the shortest seconds and minutes konora yebe imagine wetagwo guthitha ati ko peeling a pineapple and cutting slices ati ucio angaumete Slovenia shortest time possible ogedona komerera uguo atigiriro ice cubes ekara na ice cubes aga the longest ni break record o mundu ena their own unique way so ours is very tough. Imagine muhikiucio ati oire uguo yebe ati nari ati break record ndumwira kwi maundu maigi oguo handu ha mundu gutinda akiuga ni arakira uriku hagi mutiri ni ethe kindu age break atiriri the breaking you can break anything. Yes. Look for something. You can come here we kiss the longest no nyende the longest nesire siekuo tokeke break ye na kahinga ritho uga we wo kiss modo andu mokaga gutwirorera break record a bet is a bet odi makohe mita toyana nuthu mita a bet is a bet riu maundu magoka wega yes riu kuria Idi no akigua muthikabu ni aririe ndanyita uhoro ucio na tugakiuga wa mbere ni wega team master mwenake ni guki highlight maundu macio aretekira mathiete uria gukiagirire no ru ni arakana atumia itu asa ndagire kumakana tondu riri ni etikia na totiagire ku judge na iko ne marokite kanithari ne mahunjirio na ngikorwo we urajudge ukona kamatariega umahunjirie magaruruke ona no afatie muno gukorwo hau itiacio ni acio marerikana matiwe kanitha kana matithia kanitha nigetha mahunjirio magaruruke magarurire miturire yao no riu matingituika ate mathire makiibia ndore kirorwo mathire makiibia ndore ukirorwo ati andu ari ndu ya nene ni maroraga ngai andu no heane 500 no ikorwo ni gutumana matumanaga matano matikinyagia mita ni ithakagira nuthu mkoderigania mnakuliwa na tumbo asema 500 no riu ukirora andu acio ni maibia ndore acio moraiga ikomishi kiuma na ithano cia bathi na ni atumia maugaga ngami no mwana ndonete mena ithini ngwecira no wa macagurite ri
tondu na munene rä wa itamba icio nä ironeka må tungatä ri arauga itamba icio nä cia må thenya å cio citiarä nyumuanga munene andu gwi kanitha twarie ma andu mationete guo tubica twanjiri gucorwo around 6 yes andu mamba ru guikara miko-ini makiedit makwa wait a minute au mara igego ria thahabu koguo munene he was very encouraged yes munene ni akenire ore atumia riku arerorere haria iguru bathi na ru tutingenda twonere muno yage kuma tondu ngiuga alikuwa akora basi wacha hizo nizipeleke kwa sha mimi nenda kinoti kinya skin tight icio ndakinoti mathina maria na mokuma atengerio iraino ri ona gwiciria aria ega nio mekira tight ha mbere matika hekiza muhunjia ataroko era wecirie mokite na nguo makaetha ni ndoro higa tundu kwi heho kwaje the president was busy ndake notice no ciana githitio mabati gukorwo mekanitha-ini yes magirire yeah to be converted yes tondu na Jesu ne ugire atirere yes okire ni undu wa andu aria ehia bas ndokire ni undu wa andu aria right yes na kiugo kiu ge thiini wa ibuku ria Luka's Gospel 5:35 yes ati Luka 5 Luke 5:35 Luke 5:35 muthuri ucio kana muthikabu ucio ni athome Luke 5:35 ati Ngai okire ni undu wa andu aria ehia yes not aria righteous not the righteous but the sinners yes rukugu ona uria twagire gwika ni riri methwo atumia acio macoke na maheo bathi yao yes ni tondu riri kuringana na uguo hihi aria turamajaji tukauga ni oru yes ona aria oru ni macenjagia yes na aria tutua nega ni rotten yes soul to Paul yes manyita arafu ona tugicoka kirikaniro-ini kiu ri o wari mwitia mbia cia igoti Zakayo Jesu akihunjia ri kwari na andu athingu muno na theru no onire no akarianire na Zakayo ucio utendetwo na mwitia mbia cia igoti ucio menetwo na kuma hau agika atia akigaruruka there was an encounter ruko uguo ri andu atumia aya ri na athuri acio kurerekana ri acio turona tari mikora ri nio magirire muno kanitha acio ni top nio magirire muno kanitha na aya moi Ngai ri no maikare kando kana matumwo thie makahunjia oro mwega na kou tutiguoya tuma convert no nie ona ukiuga tutika jaji ri uyu urahura atumia thaa ici thutha wa gukamaka muimberia ndore ri yeye amechukua pesa ambayo imerokotwa kwetu sisi wanyonge ndio sio kwa hivyo yeye ndio mkora yeye amepitisha wale wametoboa mapua na meno ya menemene na mutoki kwa hivyo anavaa kae chini ahubiriwe kale biasa siagia okay mweno uyu ngi wa andu kale biasa hasura na adabu yani ginya munene wa bururi akarora guo kona kanitha ina andu ingi biu akamaiguira akamahe mbathi biu kimenya atiaku amene marereirwo akaginya ingi 50 ati ni marakarwai icio matingicwana acirika maraumete ginya gwitu hena ingi milioni 50 maretetie cia gwaka Nunego fix monere. Na wewe kona unataka ngapi? Milioni 2 ya mgonjwa okay, akauga sawa. Hiyo tutaangalia. Unamuita nani huyu? Unaita huyo senator wenyu na darapo menya. Tuko na kanisa Rwai. Tuongeze mabati ya 50 milioni. Sawa, ni namna hiyo tunapeana. Haya. Na hawa wamama wamenifurahisha hawa. Especially hawa wamekaa mbele na rongi. Sharaga garobo ndo wa bibi. Hapo ndio huwa wakimwatrakara alama koba. Milioni 5. Mwanake straight. Ndio maikarite. Arabe odera kuete bulidala imorere mage mufungate macho. Mimi ndarora no nyasano kaga ndarora haha. Arora ku thutha. Munene ka ora toka tugika poem ndarora haha.
Na ndanyua njohi ati nä ngora nä macenji å rä mweri kama pia yeye ni fisiki plani onake aramakio nä mbica otaithimo no bebe icio irake nä very beautiful bebe icio nä thaka må no kwanza ũcio wĩna igaga haha ũguo kwanza ũguo nginya araikara ũũ ciarora guo må nene na nä ruta arenjwo ta Samson amwe marugaga aluta må nene akaigua tutama Delila aluta continua Delila kamunyoa Kenyawan bebe cia gĩkũyũ-inĩ nĩ ndacitigĩra nĩ kũhanga we arĩa ciringi ĩronekera rĩ no niĩ ndĩrarũgama na mbembe icio ũmũthĩ mũthikabu nĩ atige kugatia kũu bathi ĩrareho tũmĩendie andũ magayane indo acio nĩo matũmire mbia ciume na acio nĩo bati kũhunjĩria ona ndĩgatinde ĩkĩgũrwo nĩ tũgayane convert these ones ningĩ matiramenyeka kana nĩ mama Simba kana nĩ wa Matangi ũramarehete matiramenyeka nĩ aũ no whoever ũrarutire wĩra ũcio akorwo nĩ mama Simba good job nĩ gũcokia atumia ya kũrĩa makahonoke they should be converted itanya rĩa mama Simba marĩ mahonoke reke ameraga ugai amen akoyaga kwa igũrũ ugĩrĩriai Jesũ amen rĩu amũthikabu tũragũtiga mũtaro wambe ũtũcokerie mbia citũ na ngari nĩ itũ na kanitha ũcio wa rũai-inĩ witũ akorwo ti ũgũtũra njĩrĩria #president to store your 50 million It's a very good morning. Tunagojea askofu mkuu na ndĩrenda gũkorwo tũrĩhĩte bill agĩkinya nĩgetha tũhinge tabarĩra ya magesha mwaka wa 2025 and glory be to God. Jetagwo baby T. Yes, na ningetwa Master T. Helionyaga raiga atĩrĩrĩ ati Muthoni Conoka mbona una sugarcoat mehia ma Alice Juni rafiki yako. Mimi si sugarcoat mehia ya mtu, kwanza mimi si Mungu. Number 1 Leon. Number 2 siwezi sugarcoat hiyo ya mskafu ambaye ameruka wanawake wale walikuwa kule ambao walifanya apewe gari. Na yeye ndio alisema sisi wote tuko watu wa tutam na akapewa pesa kwa ajili ya kumasaji mkubwa. So kama unagojea hapo mimi nikue nina sugarcoat hiyo, mimi wacha niaguke saidi ya mwanamke na wanawake wenzangu. Of course. Kama walikuwa kwa street, we all belong to the streets. Yes. Mungu ni yeye anatujua zaidi. Tukule uga ya kafagara. Ni tamu. Very sweet. Usiseme raha. Hata unaweza ikula ikiwa soro. Usiseme uga, sema raha. Sema raha. Umemuita nani? Leon. Leon kura uga kura ugali imepikwa na uga ya kavagara. Umeja andu he bara ya mutumia na muthuri. Ndirende ikigwa mwana wa muthuri. Ona korona ithu twina mehia. Ngai no tuhagira. Leon we gutire handu goko thamaki-inĩ wa Ngai. Utuhere mehia maitu. Ona wewe moyo wa muoyo. Like everybody else. Anybody else. Moyo wa muoyo. Horera. Haya, kila hata utafikiwa. Oh yes, utafikiwa tu. Pia nyinyi mtaitwa na medho. Kila mtu ataitwa. Mtapagwa na tutatoa hetia nyinyi na AI. Ona kwena athuri marekiragwo itamba icio. Leo yana tora leo. Madu marauga nini natini. Ndio rora tarewe. Akizi mimi. Nino ndijago kwira. Ana madira make nitagi goko Facebook atene nie. Akisi mimi. Ndio rona tarewe. Mimi sande nilishinda nimelala. Atukutrust. Au kwa keyboards. Hapana. Friday togakorwo twikondo gwetagwo Githurai 45. Yes, tugisha jamuka. Yes. Live on location. Yes. Turehetwo ni Joy Millers Limited. Athondekia mutu kana athei a mutu wa Raha Premium ngano. Yes. Raha Premium kavagara wa ngima. Yes. Joy Max Maize Meal onu gwetagwo mwivoko na irio nyingi muno cia mahiu. Yes. Tugakorwo na muthenya ucio na tukainirwo ni mundu gwitwo Samido. Muthoni wa Kirumba. Ediga Thenge, Mwehaki, Stacey Akaina, DJ Dibul, T-Master. Stacey Akaina, Waithaka wa Jeni, ni okeyumeria ni Friday. Twina iheo mama, twina mutu wa ngano wa ngima wa mwivoko. Twina miavuri ngohorire director tene muno. Rosine. Kwani uko mgonjwa Muthoni? Muthoni, uko mgonjwa ndio na kenele mwale wetagwo Muthoni.
sikugojeka, nilikuwa nataka vitu ya Githurai Junior ya mwisho itakuwa na watu wengi, mtupatie vitu nyingi, msitupime isisha katikati ya show ndikorengaga ndiharenga mwaki haria gupozia ni nachoka damura, wacha sasa tuingie, ndio mimi tunaingia kwa ofisi ya mkubwa nida goragio Githurai ndio kiayumeria tufunge mwaka pamoja. Na nani alisema atakuja? Dama. Oh haya. Kufanya? Alikuwa amenicall jana usiku. Ati alimiss chai ya jana. Atakuja kuisikilizia hapo. Ati atakuja live on location. Kesho. I mean Friday. Friday. Hata kufanya anasema anafugia mwaka huko. Nioka. Kila mtu akuje. Kama mene kayo kambo ige. We musani na muthanya ucio nduri kundu gatindari. Uko tuhinge mwaka amwe. Tugake na mono. Yes. Wata rauko na Ivasa. Nyamwene yakoroga ya ciana. Ona ya ciana. Etago trampoline. Trampoline thita cio tuko. Ararogarogaga hau uguo tigugitiza. Mimi ni ule Stacy kutoka Kameme, napenda mastingo. Napenda trampoline. Boat riding at night. Na kubebwa na hipo. Manyata. Kupiga picha manyata na kupiga picha hipo. Leo no igore korora. Ndogatugwatie kira mask. Ndogaturwarie. Kira kamera yo stand. Dio goteriwa. Aikara. Friday to Githurai. Nene ndamuonire. Ndio kahota kana kugoma. Sade. Kabakishwa muthonia goka. Ni akariho squad yake. Thursday Friday ndio kahota. Kana kwigoma. Githurai. Ragire hoba. Kirugaruga trampoline. Adu mamenya dim no mana de cerebro. Twe live. Twe na ndagika munene. Kamuna nenda kwa automate machine ito ya RCS. Wada tuhinge nawe munene. Namurika munene. Liseme hili jambo. Ndiko jale toka shubiri. No producer agashobere. Toko iga mwaka rae. Githurai. Githurai paliaga. Niko na homa. Tulikuwa na poro Mr. P. Rereboka meet the greet and greet to the people. Mashabiki. Nikapigwa na kavupi kana Ivasa. Kabaridi. Natoka kunywa ice cube. Ukitaka kutisha watu wote. Unajua na Ivasa sio tiritao. Unaitisha. Niaje? Uko na Hunters on the rocks. Ice cubes. Hunters dry na ice cubes. Sasa ndizaga nayo na Ivasa. Mira goko aihoire ironda goko maniure. Oi, ucio ne abia. Githurai. Mwenyitirira ni abia. Kuna kwanga na jab by the way ya flu. Ni kure jab. Ya homa. Every year. Every year rĩrĩa ũtarĩ homa, therefore vaccination. And then you can do the one of ile ya pneumonia kama hujapigwa. Hizo vitu ziko endeni kwa daktari. Oh, station hiyo. Ulipe. Tukusikie kwa hiyo microphone. Tuambie. Tekora ate. Ulikuwa unauliza kama tuna bills. Turekia kuriha bills. Bishop amefika. Ndio amekwambia. Ameni text. Si uongea. Ako online. Si uongea. Ako live. And we wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. We love you. Nyodo wago totua sheshe ni namba 1. Imagine, we love you. Oh, we love you. To have the male presenter of the year. I'm telling you. Female presenter of the year. Kameme station of the year. Oh, we love you. We love you. We love you right so much. Tunawavulia kofia. Kada itago Charles ya data gukwira igaterere. Tumia maraturite ma dominated number 1 Shanjamuka. No ruderero ni 52% men, 48% women. Ndecire ruturite tagira arume. Tumia ne marodo kuo teno. Ntotiganeirio muno athuri. 4%. But we thank God. Asante sana. Jira.
Kĩrĩa kaũndũ maya. Tondũ nĩuma athikĩrĩria itũ nĩ nenda gwĩkara ngĩmacokagĩrĩre ngatho. Kĩo ndĩmetaga Dr. Kaswiti. Nao mamĩthũkĩtie. Dr. Kaswiti. Kaswiti. Dr. Kaswiti nĩ mũndũ mwega. Na rũciũ tũkamũnengera a whole 4 hours. Kuma after shai ni Dr. Kaswiti hinge mwaka Dr. Kaswiti Dr. Kaswiti edithenirie mabura Dr. Kaswiti the last one this year na ndetumwendete muno no riu Dr. Kaswiti ararugamire na turufe na muthoni Korea Guinness Book of Records World Records ni muingiru Korea na araragia ruga cio Kwaria Guinness Book of Records. Ono arĩa maramakia ti arĩa mararagia gĩthũngũ aitũ a mũrĩma mũno Nyĩrĩ Hasiri irarĩ Nyĩrĩ Nyandarua mũrĩma arĩa marataipaga na Gĩkũyũ nĩ mararutire wĩra mwega na Guinness Book of Records nĩ maracokagia nĩ mararipurayaga tũkarigwo karĩ itumbĩ kana mũrigo kana the don kaĩ maranyita haria ndironire tutanathi wega tondu na nyu ni munjira haria ithathi uru wa haria wahitia tugakwira ta riu jeshi ngitura nayo Nyĩrĩ ni iranjira we maitu na maitu rimwe ni uthio gatuhuka riu ndugatuhuke riu maitu kaithu tugatuhuka on your behalf riu maitu ndari tuhukaga na ni ndamwira muthi mwaka ucio ungi wothe mutikaigwe kundu nduhukite 2026 no moigwa ndatinde kwa ndaikio karamoga kituhuka on behalf tondu rimwe kiria mugaturuira ni marandikire nyo marandikaga ona ndocio mangithi type Google no imagine andu a murima marathire haria icikimi cini citu cia nyumba maretana nginya makagari ni uthiru ndo makithitho cio in fact ni ona ndiracokire ndiramba kurora mundu ucio wetana uguo ndiraigura profile yake is a student at JKUAT yes na mundu serious nginya profile yake naona kana mundu very serious nake kundu migai ni ukona uyu ti serious kana ngirahitha profile yake acio matira lo ni mundu urakuonia nginya urikaga you know yes a serious person corporate ex student wa JKUAT yes arathire haria na yenya na type ndeciria ni aria marataipaga Friday utuku no that's the manual tondu kwari na jamhuri thiguku unaita Guinness World Record wasungu unawauta ile kitu ya Kioboyo inaitwa Nye Festival. Mungu wangu mimi nikashindwa Mungu. Hawa wasikilizaji ndio walifanya tukashindana mpaka female president of the year hawa wameenda Ulaya kwa vidu wewe sisi uliona kwa vidude ya mtambo yes wakatype wewe Nye Festival how no na wanareply wanasema sawa wale wanasema hapana not today is not Nye Festival hata hizi mnataka tuzitambue kama Guinness ona kabore oraigete tiga inyenyenyenye tukurenga muti una ture murehere mwana makoga mutikarenge waenda pale a whole listener you take your phone this show is and listeners and online here in Kenya is for adults you type not even a woman a man yes and you say you okamataga ikaumira in blue inaona ni ama wametag Guinness World Record mwe nyinyi ni watu Nye Festival. Oh my God, I was like, oh Jesus Christ, oh I will not be associated with this. I don't represent this one. No. This is not my listener. I am super gasted. I am disgusted. I am terrible rusted. I cannot believe it. That cannot come from Murima. Ikongengana. Etwahutia mote twekero haria. Nyinyi. Na netwa break record na gutire. Ndirakeurire screenshot eno. Ona niguconoka ndiraconokire gwikira nigwiro ni ndira insight bado marumane. Nyinyi aratag at Guinness World Record ni watu Nye Festival. My God.
Ni katika ni wehia wito munene ma tigwo twaragia ni katika ngeli ya nyanye nyonyo nye tutaki nye we marathi makauga oh no lord, let us get the records right. Kindly. Piwa moya pishori right. Right, Kenya is Kenya. That is how we are headed to Singapore. Corona shomone Turabia na mwena ucio. Corona shomone na tereira mathi na Singapore. Forget it. Turabia na mwena ucio wa guthondeka maundu tuthiete nginya Singapore. Kundu turaria na Guinness Book of Records. Andu aya maru makatonyerere mataiguanaga ri. Rĩrĩa mataiguanaga 2022 gatonyauga nĩ birthday yake imatemwĩrire atĩ apupu gũkũ studio me hau mathi mauga marenda record rĩ ũcio arumĩte gatonye marathire maramera pupu hapo mana Guinness Book of Records. I was like seriously we need to kwe marakarite mameraga mukikata na hiyo Guinness Book of Records tutatengeneza yetu inaitwa keg ama Chrome Book of Records na tumweke hapo. I blame former president Uhuru matiatororeire nyamu no twathecirwo yako ni Anastasia twathecirio AstraZeneca no na aria mathocirwo Johnson rĩ munene witũ ndothecirwo Johnson president Oyo wa kile form the fourth acha oyo wekuo tha ici augire ndangithecwo ĩrĩa ya Uhuru wathecirwo Johnson amenyeka nĩ wathecwo mũnene kĩmĩrũgamia ona yo ndiona ate mũtwara wega gwĩciria nĩ tũmaga nĩ kangeri ka kutenga Johnson nĩ njoru nĩ nyamũ Johnson nĩ rĩ kutenga athecirwo yo icoke kirugamio ugu athecirwe wika tugitwarwo kuri AstraZeneca ithuothe muitiriro twenda kuma na tuma gwiciria yathondeketwo riri ithuĩ twathecwo ĩrĩa rĩ tũtukanĩrwo weheo ya kutenga ithuĩ no gwĩtĩkagia yarĩ planned abonywe cai kanyoga cai gasachetia LNT right a Christmas song. Yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas in a Happy New Year. Dal dal dalala. Na ndukati da una stress ati cikuma kona niguo tuharite tutire haru ndukanaria kuhara tutire haru na ni ikuoneka ona twina ũgima mwega wa mwĩrĩ twĩ sawa nĩ ngũrire ndĩ mũrathi ngũrire barabara hiana atĩa barabara citirathiĩka ngũrire mwetere mũthika butha cigana kĩndũ mũgwanja naona Sami Wane Vezo ũrĩa marakena maririkani ũrĩa mararumanĩte na rĩu andũ nĩ ahoreru bũrũri nĩ mũkenu bũrũri nĩ ũhorerete biũ rĩu tũtirenda ma stress tũmenyererwo nĩ Ngai mabarabara-inĩ twĩmenyerere barabara-inĩ anakorwo nĩ drink semba to drink in order responsibly. Yeah. Don't drink and drive. Yes. Na nikwambie usijaribu kufungua mdomo yako uanze kusema ni ndikaire ni mahali tatabea ya kanitha kwanza we tiga kwario guo ni ndikaire ona ndigethigicagi hari tatabea. Whatever you speak with your tongue. Yes. Whatever you confess with your tongue. Exactly. And so it shall become on you. Yes. Abia kuga o. Jira ado atere dukano atere at I have 10 bob between me and poverty. At between me and poverty. Ugaga between me and the next riches. Yes. Yes, I have 100 between me and the next riches. Ere wona monyo na. Ni ona dirari wa marauga ti top shot kana ni nako. Hareta tabea ya kanitha. Oko harata yo. Aterere. Wĩrathere niĩ ndingĩrĩ mũndũ ũngĩnjĩra niĩ ndĩ na thĩna na ndĩ mũharu na ndirĩ sawa mimi niko poa niko top ni drink semba rĩu ndĩroya maoni marĩrĩ drink responsibly eat responsibly tuko na January inakuja tutamanuva tuko na fees be responsible makanie ndire ona ke ne gokua kwanza gikuyu gitu nie mareke ngwire wa kirumba tondu ni ndaura ndinda Dr. Wanjiku ndikarete ndiraigwa ta ngokua nie ni ngokua ndogetekire kwirathira maundu ta mau. We are not going to speak that language. And can I tell you something? You are going to live to testify the goodness of God in the land of the living. Heka nyamujekiriire andu haria online nda kumahunjiria muthikafu agioka
wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya. Yes. Ona kuga tu ũguo ũkĩingĩraga babu-inĩ ũguo tondũ ũrĩa ũngĩingĩrire wethi mũrumane online kanyamu wakoraga gwĩkĩkĩte ũtukũ. Tamba ũhoe Ngai na wanjie na mahoya. Ucoke uhe Ngai first attention. Tiga kũmũhe leftover hwaĩ-inĩ ũtukũ thaa thita wona thĩna na woro nĩ toro nĩguo ũrahoya. Tiga kũhe Ngai leftovers. That alignment sets tone for everything that lead your day. The way you start your day determines the authority you walk. Wanjĩrĩria mũthenya waku kuga atĩ niĩ nĩ ngũkua. Na ũguo nĩguo gũtinda. Ndikwa